Igitondo cyiza bakunzi b'Umwashi TV mwese aho muri, nongeye kubasuhuza nabaha ikaze ku mpande enye z'isi mwese aho muri. Umwashi TV tubagezaho amakuru y'abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda, niho twibanda cyane, ndetse twibanda no igura n'igurisha ry'abakinnyi cyane cyane ku makipe hano mu Rwanda y'abakinnyi b'Abanyarwanda ndetse n'abakinnyi b'abanyamahanga ariko bifuzwa no mu ikipe hano mu Rwanda. Niba niba utari subscribe hano Umwashi TV, kanda hano kukazogera cyangwa wanditse subscribe kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu bya buri munsi. Ushobora no gukanda aho ngaho rwose muri comment hasi ukatwandikira igitekerezo n'inyunganizi n'icyifuzo. Ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga zacu arizo Facebook na Instagram ni Ferguson Rwanda, ukadufollowinga. Muri kumwe nanjye Ferguson, nkaba mbahaye ikaze. Turi kuwa gatatu itariki ni 10 umwaka ni 2026, ukwezi kwa gatandatu. Harabura umunsi umwe gusa ngo igikombe cy'isi gitangire, ko kizatangira ku munsi w'ejo, kizabera muri Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo imikino izajya iba mu gicuku myinshi, ariko nizera ko mukiteguye neza. Mbahaye ikaze. Amakipe yo mu Rwanda no hanze yarwo akomeje kuganiriza abakinnyi bamwe ngo bongere amasezerano, mu gihe hari n'abashya batangiye kuganirizwa kugira ngo hitegure umwaka wa 2026-2027 ubwo nisize umupira w'amaguru. Ngiye kubagezaho rero ibigezweho, ndahera mu ikipe ya Rayon Sports Football Club. Umukinnyi wari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports yitwa Youssou Diagne, wari kapiteni wayo, yafashe indege kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 9 asubira iyo muri Senegal mu kiruhuko, mu gihe ibiganiro byo kuba bamwongera amasezerano bigikomeje, kuko uyu mugabo yari yaciye ikipe ya Rayon Sports yarabereye kapiteni miliyoni 40 n'umushahara wa miliyoni n'igice kugira ngo abe yakomezanya n'ino kipe. Byavugaga ko uyu myugariro wa Rayon Sports wo hagati yamaze kumvikana nayo ku masezerano mashya, ariko we aganira n'itangazamakuru yavuze ko bikiri mu biganiro hagati y'abamuhagarariye n'ubuyobozi, ndetse n'Imana izagena aho azakomereza gukina. Gusa ukurikije abakinnyi babiri b'abanyamahanga bamaze kugurwa na Rayon Sports, aribo Charles Chupulao ndetse n'uwitwa Matumona. Uyu Charles ni umukinnyi mushya wa Rayon Sports, akaba akomoka muri Chad, ndetse n'uyu mukongomani wakinaga mu Magaju witwa Matumona Abel. Birashoboka ko uyu mukinnyi atakongera amasezerano. Niko bimeze kandi ku mukinnyi witwa Chimanga Ramadhan Chilembi, nawe wasoje amasezerano muri Rayon Sports. Undi mukinnyi wasubiye iwabo ni umukinnyi w'umunyabene witwa Joachim Vininyu, nawe ntazongererwa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports Football Club. Reka tujye muri APR Football Club, yamaze gusinyisha abakinnyi 3 b'abanyamahanga. Iyi ni breaking news. Kuri uyu wa kabiri, myugariro akaba na kapiteni w'ikipe ya TP Mazembe cyangwa se Tupuisa Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, uwo naho yitwa Maduzone ukomoka muri Burkina Faso, yabaye umukinnyi wa gatatu wamenyekanye ikipe ya APR Football Club yamaze kugura. Yiyongereye ku munya Cote d'Ivoire witwa Amani Kouadio Kane Michel, ukina asatira anyuze ibumoso, ubwo ni kuri 11, ndetse n'umunyezamu witwa Erinani Serwane wo muri Mozambique.
witwa Madou Don yafashe umwanya w'umunyasenegale Aliou Souane aheruka gusohoka mu bwugarizi bwa APR Football Club. Gusa kugeza ubu nta mukinnyi mushya ino kipe iratangaza ko yaguze, ariko amakuru hari nuko ino kipe ya APR Football Club imaze kugura abakinnyi batatu. Umukinnyi w'umunyezamu ahantu ikipe ya APR Football Club abantu bose bayibonaga bavuga ko ariho ifite ikibazo, kuko witwa Adolphe yaragerageje biranga, witwa Pierre aragerageza biranga, witwa Ruhamya aragerageza biranga. Ikora yagiye mu ikipe y'igihugu ya Mozambique ikagura uyu munyezamu mbona rwose ukuze w'igisore w'urupara. Ibyo bivuga ko APR Football Club bamaze gusinyisha abakinnyi batatu. Ikipe ya Rayon Sports nababwira ko yaguze myugariro wa gatatu hagati. Ku mugoroba wo kuri wa kabiri ikipe ya Rayon Sports Football Club yatangaje ko yasinyishije myugariro wo hagati yitwa Charles Chupurawo wakiniraga ikipe ya Kasirike Stars FC mu cyiciro cya kabiri muri Afurika y'Epfo. Uyu mukinnyi w'imyaka 25 wavukiye muri Cameroon ndetse ufite uburebure bwa metero 1 na santimetero 99 yageze muri Afurika y'Epfo muri Mutarama 2025. Mbere yaho yakiniye ikipe yitwa CR Bernous muri Maroc, akiri ikipe yitwa Colombe. Iyi kipe yitwa Colombe Sportif da APGC FC niyo muri Cameroon, yabaye myugariro wa gatatu hagati uguzwe muri iyi mpeshyi nyuma y'umunyekongo Aperi Motomona Wakonda wakiniraga Amagaju, ndetse na Nshuti Didier wavuye muri Gorilla Football Club. Murabona n'umukinnyi w'umurasta rwose umeze neza cyane, akaba ari na kapiteni w'ikipe ya Chad. Akaba ari abakinnyi bamaze kugurwa na APR Football Club ndetse na Rayon Sports Football Club. Tukiri muri Rayon Sports nuko uwitwa Ndayishimiye Richard yemeye kongera amasezerano muri ekipe ya Rayon Sports Football Club. Nubwo ikipe ya Rayon Sports itari yabitangaza, nuko uyu musore w'umurundi kino mu kibuga hagati ngo yemereye kongera amasezerano muri ino kipe ya Rayon Sports Football Club. Uyu mukinnyi wari umaze imyaka 2 muri Rayon Sports nyuma yo kuva muri Muhazi United. Muri Mutarama yagiye kogerageza amahirwe hanze y'u Rwanda muri Uzbekistan, ariko birangira bitamuhiriye. Uyu musore rero Richard Ndayishimiye aba ari inyongera nziza ku kipe ya Rayon Sports Football Club, umukinnyi udashidikanywaho ubuhanga bwe kandi ugerageza gutanga umusaruro muri ekipe ya Rayon Sports Football Club. Reka tuve muri Rayon Sports Football Club tugiye muri Police Football Club. Nuko amakuru hari nuko ikipe ya Police Football Club ishaka kongera amasezerano umusore witwa Ishimwe Christian ukina kuri gatatu muri ino kipe ya Police Football Club. Urashaka kumwongera amasezerano y'imyaka 2,15. Uyu musore umaze iminsi uvugwa muri Rayon Sports ndetse hari n'abavuga ko ashobora gusubira muri APR Football Club agahangana na wundi nk'uko byahoze na Niyomugabo Claude. Bako ikipe ya Police Football Club ishaka kumuha miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikipe ya Police Football Club amakuru ayivamo nuko ngo izibanda ku bakinnyi bato kandi b'Abanyarwanda, nyuma yo kurekura abakinnyi bagera muri 7 b'abanyamahanga. Nuko hari abakinnyi benshi bashobora kwinjiramo muri no ikipe ya Police Football Club.
Muri abo bakinnyi barimo kuvuga muri Police Football Club haravugwa Hoziyana Kennedy ukina Marine Football Club, hakaza Sibomana Sultan Bobo ndetse n'uwitwa Mukire Confiance bakinana muri Marine Football Club, nabo basoje amasezerano yabo muri no kipe ya Marine Football Club. Ubwo ni ugutegereza tukareba ibyo ari byo. Ibyo rero ibiramutse bivuga mu igura n'igurishwa ry'abakinnyi hano mu Rwanda, amakipe yose arimo arirwanaho cyane kugira ngo arebe ko yakwiyubaka. Twanyuze muri APR Football Club imaze gusinyisha abakinnyi 3, harimo Mozambique umunyezamu, hakazamo umunya Burkina Faso wa myugariro ndetse n'umunya Cote d'Ivoire ukina kuri 11. Ubu ni umukinnyi ukina imbere ku ruhande rw'ibumoso asatira. Twageze muri Rayon Sport ko twabwiye ko ino kipe ya Rayon Sport amaze gusinyisha umukinnyi w'umunyecade wa myugariro, hanyuma uwitwa Vinyinu, uwitwa Youssou Diagne bamaze kuva muri Rayon Sport bagiye mu biruhuko iwabo, ariko uwitwa Diagne we bivuga ko atazakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport Football Club. Ikindi ni uko twababwira ni uko uwitwa Banamahona Camarade watozaga ikipe ya Bugesera Football Club amaze kugirwa umutoza wa Sunrise mu masezerano y'umwaka umwe, nk'uko murimo kubibona ku mafoto. Sunrise yazamutse mu cyiciro cya mbere yaherukagamo mu mwaka w'2024. Uyu Banamahona Camarade yafashije ikipe ya Bugesera Football Club kuba iya 9 mu mwaka w'imikino ushize, ubwo ni 2025 2026. Ibyo rero biramutse bivugwa mu igura n'igurisha ry'abakinnyi hano mu Rwanda, hano hasi muri comment twandikire icyifuzo, igitekerezo n'inyunganizi. Ushobora no kunyura kuri X, Facebook na Instagram ugashaka Ferguson Rwanda ukadufollowinga, ukajya ukurikirana amakuru aba agezweho. Mbashimire mwari kumwe nanjye Ferguson, mukomeze mugire umunsi wa gatatu mwiza, Uwiteka akomeze ababere muri byose, kamabwire ngo hasta la vista.